أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe tedduɓe, wa kullu amin wa antum bi khayr. taqabbala llahu minna wa minkum salihal a'mal. ɓawo en yettude Allah subhanahu wa ta'ala, o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata, wiyeteɗo Allah mo mara nando, mo mara ɗimmo. On tagoɗo en waɗi en bani adama, o waɗi en julɓe, yettimo e dow nemaji ko nemini en, nema l'islam. Nema ɓurɗo e mawde ko nemini en konko nema l'islam. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala e ɗe nyalaɗe wele wele ɗo nyalaɗe iidi. toriki Allah yo Allah waɗan on fof moɗon jaaɓe yimɓe aljanna. mi toriki subhanahu wa ta'ala, mi tororimo inɗe makko ɗen fof e sifaji makko ɗin, e inde makko ɓurne mawde nden tawata so o tororama nde tun o jaabinayi. ko horuɗen kon yo Allah taw o jaɓani en, ko ittuɗen sadaka ko yo Allah taw hara o jaɓani en, ko juuluɗen, ko horuɗen, ko nafuɗen, ko ruƴƴuɗen, dendangal dewe ko waɗa kon e lewru sumaye nun 2026, yo Allah taw o jaɓani en, o marani en ka bonata ton ha nyande taw e ɗemmo. amin. enen e ɓey gureji meɗen e dendagal julɓe Allah ɓen. ɓawo ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe, min naati ɗo min salmini on, min inni on kullu amin wa antum bi khayr. o tawni en hikka, o tawni en ko feewi, kala mo o tawnari kadi haray yo yaafamo so o ƴettita, ya rabbal alamin. min inni allahumma amin, allahumma amin, allahumma amin. ɓawo ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe, ɗo tawa e mandeji hollugol dewal ko waɗɗa kon jaɓama, nde jokkintinta dewal kadi waɗa dewal ha gayna jokkintina ɓawgal dewal ɗon kadi dewal. Allah subhanahu wa ta'ala on o arsiki en wawugol horugol sumaye, o arsiki en wawugol nafugol e ittugol sadaka e waɗugol moƴƴereji e nder lewru ndu. haray ko honɗum hikkiɗo kadi, haray woɓɓe juuluno e juma, yo Allah jaɓanɓe. woɓɓe juuli e asewe, yo Allah jaɓanɓe. woɓɓe hayko e alkamisa juulunono. mi toriki Allah kanko jaɓowo golle ɗen, yo Allah taw hara o jaɓani fow. innahu waliyu zalika wal qadiru alayh. haray ko andintinten ɗo e nder ko yaawi inchallahu, ko yen wakkilo kadi toroɗen kanko bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata on, arsikuɗo e wawgol no horugol nogay e jeenay, maɓe Allah on arsiki horugol 30, toroɗen mo kadi o arsiku en wawgol horugol balɗe 6 e nder juldandu. fi honɗum ñentingol sunna nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam, ɓurnaɗo tagi fo gom e maki kala horuɗo lewru suuma yendun ha ndu gasi, o jokkintini kadi balɗe 6 e juldandu, Allah windanaymo baraji wasi tawi o hoori hitande nden fuu. jonnon musidɓe julɗo tedduɓe, bandiraɓe tedduɓe e neniraɓe, haray balɗe 30 ko waɗarima goɗɗum kon 6 wata waɗe hay e huude. wakkilo hoora 6 ɗen fi timmingol haray hitande nden. mo hoori lewru ndun suuma yendun haalanni, haray baraji ma no fotawa horuɗo lebbi 10. sa watti balɗe 6 ɗen, baraji ma no fotawa horuɗo lebbi 2. e nder hitande nden ko lebbi 12 woni ko woodi. nyallal be nyallal ko Allah yoɓayma ko wastayi hara a hoori balɗe 10. joni noon ko ɗum Allah daari ka deftere makko, man jaa bil hasanati, kala ardoyɗo ko Allah e moƴƴere hun gotum, falahu ashru amsaliya, haray mo mari 10 sifa ɗin ɗon. joni noon inchallahu en hooriɗo ka yeru embere lebbi 10. joni haray no luttani en kadi yembere e balɗe 60. ɗen balɗe 60 ɗon na balɗe 60 horeten ko balɗe 6 pet. haray ko en wakkilo ɗen ɗo, ɗum ɗon woni ara nun ɗum ɗimmun ɗum kadi. haray inchallah woɓɓe ko hanki juuli no kas hara woɓɓe fowtiki hanki fowto hande, wakkilo ɗen fuɗɗo ɗen e tenen on. fi honɗum haray tenen on non andi ko sunna horugol, koye sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, hiɓe horayno e tenen, ɓe hora kadi alkamisa. joni noon fiɓa anni e on inchallah hiɗa horude 6 juldan ɗum, fiɓa ɗon anni e kadi hiɗa hororde tenen on kadi. ɗon a hooray nyallal gotal ko ɗum woni tenen wangal, heɓa baraji horuɗo tenen, heɓa kadi baraji horuɗo kadi 6 juldandu. sa fuɗɗi keɗon inchallahu tenen talata, alarba, alkamisa, juma, asewe haray a gayni. si alkamisa on kadi hewtoyi kadi, fiɓa ɗon kadi anni e on ko 6 ɗe wonɗa e hororde, tawti kadi sunna alkamisa on ɗon haray kadi a heɓori ɗon baraji ɗin ɗiɗiɗino. haray noon masala si tawi goɗɗo no woodi nyawliɗo, haray suumaye on no woodi ko nyawliɗa, sabu sowagol, ma ɗum sabu fiilagol, ma sabu jibingol, ma sabu voyage,
maɗum sabu nawnare ko on tigi ñawlori wo haray si on tigi wawi yoɓitugol ko ñawli kon ha gasa si waɗa jeegoje ɗen haray ko ɗum ɓuuri e laɓede si tawi noon wawata hejjitude on tigi no ñawli boyi tawata noon joni o huuli wata jeegoje ɗen lannu wata lewruno maayoy hara o hoorari ɗe mo wawi huworgol jeegoje ɗen hande kadi ha gasa fi wata ɗe feƴƴirmo o yilto noon hande kadi ɗo e suumaye oya aroyde haray o yoɓita ko ñawli kon haray nene meɗen nene Aisha radiyallahu taala anha wardaha ɓe fillike wo haray hiɓe yoɓiteyno ko ɓe ñawli kon ha e sabborɗo suumaye aroru haray ɗum ɗo ko wonande neniraɓe meɗen ɓen e bandiraɓe meɗen ɓen ko ɓe wakkilo ɓe yoɓita ko ɓe ñawli kon hara ɓe welsindaki ha tawtidira sabuna si tawtidiri tun haray yoɓugol fawikema e yettugol kadi fawikema sabu welsindare ɗen amma noon si tawi hara hina sabu welsindare koye on tigi yoɓitu tun haray hiɗa mari ɗo tan lebbi sappo ɗo fi wawugol yoɓitugol ko ñawliɗa kon ɗo ha e sabbordu suuma e aroru mo Allah hon tawni haray mi toriki Allah yo Allah hon tawnu en haray inchallah komi darnirta haray yewtere anden komi fuɗɗorno kon mi toriki Allah yo Allah taw o jaɓani e ndeɓe meɗen ɗen fop o yaafiki en bakkatuji meɗen ɗin fof en toriki man kadi yo Allah arsiko en kadi wawugol horgol ɗe jeegoje ɗo kadi fi o wawa en timminande baraji horuɗo hitande wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh